Mugoroba mwiza kuri mwebwe mwese nshuti bakunzi ba Ishya News TV tuje mu mwanya w'amakuru ari kuvugwa muri aya masaha n'ubundi ngende Anita iradukunda mbahaye ikaze. Reka tuyahere mu gihugu cy'abaturanyi ahari inkuru ivuga ko imibare y'abandura icyorezo cyakorera mu Burundi ikomeje kuzamuka bitewe ahanini no kutagira amazi meza ndetse n'umwanda waturutse ku myuzure yibasiye iki gihugu mu minsi ishize. Kuva mu mwaka wa 2026 kugeza ubu Burundi hagaragaye abarwayi 3500 bakorera. Imibare yarushijeho kwiyongera mu ntangiriro za 2026. Inzego z'ubuzima zitangaza ko hamaze kugaragara ubwandu bushya 38 mu minsi 3 gusa. Abarwayi bakaba bari kwitabwaho mu bitaro bya Prince Regent Charles. Minisiteri y'ubuzima, iy'umutekano n'iy'ubukungu zashyizeho ibihano ku barenga ku mabwiriza y'isuku n'ingambi zatangira kubahirizwa kuri uyu munsi tariki ya 6 Mata y'umwaka. Ikoreshwa ry'amazi yanduye, kuvidura imiyobo y'umwanda mu buryo gakondo no kwiba amazi acometse amatiyo ku miyoboro minini ni bimwe mu byo inzego z'ubuzima zitangaza ko bikomeje kongera ubwandu ndetse n'ikwirakwira ry'iki cyorezo. Kugeza ubu leta y'u Burundi hamwe n'abafatanyabikorwa bayo bakoresheje miliyari 3 mu mezi 3 ashize bahangana n'iki cyorezo mu kuvura abarwayi, gukora ubukangurambaga n'ibikorwa by'ubutabazi. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko leta ya Iran yemeje ko umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi mu ngabo za Revolution Guards General Majid Kademi yiciwe mu gitero cyo ku itariki ya 6 Mata uyu mwaka. Tangazo ryemeza urupfu rwa General Majid rwashyize hanze n'uru ryavuze ko yishwe n'igitero cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iza Israel. Kademi yagiye kuri uyu mwanya asimbuye Mohamed Kazemi nawe wishwe n'ibitero bya Israel ku itariki ya 15 Kamena 2025 mu mirwano y'iminsi 12 yari imaze iminsi ihanganishije ibihugu. Muri Gashyantare 26 nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yabaye muri iki gihugu, Kademi yumvikanye ashinja Perezida wa Amerika Donald Trump kugira uruhare mu gutuma iyi myigaragambyo ibaho. Kademi yavuze ko muri icyo gitero cy'imyigaragambyo hari abanyamahanga barenga 10 barimo bakorana na Israel bagize uruhare mu gutuma igira ubukana. Reka makuru yacu tuyakomereze ku nkuru ivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kugaragara mu ruhame nyuma yuko hari hamaze iminsi hari amakuru avuga ko arembye cyane. TMZ yanditse ko ku cyumweru Donald Trump yagaragaye bwa mbere mu ruhame ubwo yerekezaga mu biro bya Perezida White House aho yari yiriwe ku kibuga cye cya golf kiri Virginia. Ibi byaciye ibihuha byari imaze iminsi bivuga ko Trump arembye. Amakuru y'uburwayi bwa Trump yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'icyumweru gishize. Yavugaga ko arwariye mu bitaro bya Walter Reed Medical Center mu gace ka Bethesda. Reka dukomereza amakuru yacu ku nkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegura umushinga wo gushinga muri Marco ikigo Abanyafrika bazajya bahugurirwamo uburyo bwo gukoresha drones z'intambara kugira ngo bagire ubumenyi bwo kurwana bigezweho. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa yatangaje ko igerageza ry'uyu mushinga rizakorerwa mu myitozo ya gisirikare ya Afrika Loni 2026 izahuza ingabo zo mu bihugu bitandukanye zikorana na Amerika kuva ku itariki ya 20 Mata kugeza ku itariki ya 8 Gicurasi. Biteganyijwe ko muri iyi myitozo abasirikare mu bihugu bya Afrika bazigishwa uko bakoreshwa drone z'intambara mu bikorwa byabo kandi ko iryo gerageza rizakorerwa kuri drone z'ubwoko bune. Drone zizifashishwa muri iyi myitozo ntiziramenyekana ariko byitezwe ko Amerika izigishiriza Abanyafrika kuzitarengeje ku biro 25 zigendera ku butumburuke butarenze metero 1000 kandi zifite agaciro katarenze 1000 bike by'amayero. Abasirikare muri Afrika bazigishirizwa kuri drone zifite ubushobozi bwo kwangiza imodoka n'imitamenwa zifite agaciro ka miliyoni z'amayero mu gihe zakoreshwa mu bitero by'ubwiyahuzi, zinashobora kwifashishwa mu butasi no gutwara ibisasu. Nyuma y'imyitozo nibwo Amerika izashinga ikigo cya drone muri Maroc, gusa itariki cyangwa ukwezi bizakorerwaho ntiratangazwa. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Perezida wa Cameroon Paul Biya yafashe icyemezo cyateje impaka zikomeye nyuma yo gushyira umuhungu we Frank Emmanuel Biya ku mwanya wa Vice Perezida w'igihugu cye ndetse anamugira umukuru w'ingabo zose. Ibi byemejwe n'iteka ryasohotse ku itariki ya 4 Mata 2026 rinagaragaza ko Frank Biya yagizwe minisitiri wungirije muri Minisiteri y'Ingabo, umwanya umushyira ku isonga mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Perezida wa Cameroon yatangaje ko izi mpinduka zakozwe hashingiye ku mategeko agenga igihugu n'inzego z'umutekano, avuga ko byatewe n'ibikenewe mu kazi ka leta kandi ko byihutishijwe gushyirwa mu bikorwa
bikorwa. Icyakora iri zamurwa rya Frank Biya rije mu gihe Paul Biya uherutse kongera gutorerwa kuyobora Cameroon muri manda ya 8. Ibintu byavuzweho cyane kubera imyigaragambyo n'impaka zagaragaye mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Mu matora aheruka Biya yatsinze ku majwi ya 54% atsinda uwo bari bahanganye Isa Bakari wagize 53%. Uyu munyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yahakanye ibyavuye mu matora avuga ko habayemo uburiganya nubwo leta yabiteye utwatsi. Inama nkuru y'itegeko nshinga ya Cameroon yatesheje agaciro ibirego byinshi byari byatanzwe ku matora avuga ko nta bimenyetso bihagije byatanzwe cyangwa ko nta bubasha afite bwo kubisuzuma. Paul Biya amaze kuyobora Cameroon kuva mu mwaka w'1942 nyuma yo gusimbura Amadou Ahidjo. Kuri ubu hari abakomeje kunenga ubuyobozi bwe bavuga ko ari kurushaho gukomeza kwikubira ububasha cyane cyane mu rwego rwa politike n'umutekano. Reka makuru yacu tuyasoze kuri iyi nkuru ivuga ko intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'izihuriro rya FCM 23 byamenyekanye ko zizahurira mu Busuwisi ku wa mbere tariki ya 13 Mata gukomerezayo ibiganiro bya Doha impande zombi zimaze igihe zigirana. Ni icyiciro gishya n'ibyo biganiro byateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari, ndetse byitezweho ko ziriya mpande zombi ziyemeje gushyira iherezo ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo zigomba kubikurikiranira hafi. Amakuru avuga ko biriya biganiro byari bimaze igihe bibera i Doha muri Katari byimuriwe by'agateganyo kubera intambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Hagati. AFCM 23 na Kinshasa bagiye guhurira mu Busuwisi mu gihe amasezerano hashyizweho umukono ku itariki ya 15 Ugushyingo 2025 hagati impande zombi atashoboye kugera ku musaruro wifuzwaga kuko mu ngingo 8 ziyakubiyemo ebyiri zonyine nizo zashyizwe mu bikorwa. Ibiganiro byo mu Busuwisi birakurikirana n'inama y'inyabutatu yabaye hagati yo ku itariki ya 17 no ku ya 18 Werurwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kongo ndetse n'u Rwanda. Muri iyo nama yabereye Washington, izo mpande zemeranyije gufata ingamba zigamije kugabanya amakimbirane. Kugeza ubu ibyo AFCM 23 isaba Kinshasa harimo kuvugurura itegeko nshinga hagashyirwaho uburyo bwa leta ku buryo Kivu zombi zahinduka zimwe muri leta zigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bukavanwaho. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze kugira ijoro ryiza.